Bangek lezgin jibo alikariye jibo xwepeşanderen dibin gefa kuştine de li Kurdistane. Jibo balave, seroke komiteya lekolina rastiana navne teveyi ya li ser komara İslamiya İrane. Raportere taybet netevein yekbuyi li ser revşa mafen mirovan li İrane, u raporteren taybet netevein yekbuyi li ser darvekirinin bedgeh, awarte u kefsweş, işkence u azadiya çivina aştiyane komisere bilinde netevein yekbuyi jibo mafen mirovan. Şizmeta hildanen derveya yekitiya Erupaye, çavderen mafen mirovanen navneteveyi. Pişti ve jina xwepeşandanen li Tehran u bajaren dinin Irane, li diji revşa abori u siyasiya li İrane, şelkehin bajaren rojilate Kurdistane, bi taybeti li ilamu kirmaşane, tevli van xwepeşandanan bune. Veki ku di tevgera jinaye de hate ditin, hezen tepeserkeren komara İslami, bi awayeki pirhovanetir bi xwepeşanderen li Kurdistane re rubiru diminin, u behsem guleyan li van direşinin. Dirojen Davide, xwepeşandanen aştiyane li gelek bajar u bajaroken başure rojilate Kurdistane, ji aliye hezen evlehiyeyen rejime ve bi tundi hatine tepeserkirin. Dise uçare Çileya 2022'de, pastaren şoreşeli Malkşahi, parezgeha ilame u kirmaşane zedetiri, heft xwepeşander kuştin u bi dehan kesen din birindarkirin. Li Malkşahi revşek evlehi u miroviya nigeran heye. U heta nexweşhane ji beswinin, u hevçenek u bigihejin birindaran. Ji berku gelek nişan hene ku ev pela xwepeşandanan deli İrane berdevam bike, u deli herem u bajaren dinin Kurdistane belav bibe. Durnin, ku senaryoya suçen rejime li diji xwepeşanderan dubare bibe. Nemaze li Kurdistane. Karesateke dina mirovi diredeye. Ramanen nemirovaneyen komara İslamiyen li hember xwepeşanderan bin pekirnek eşkereya mafen bingehinen mirovane. Nemaze mafejiyane u azadiya çivina aştiyane. Tepeser kirina xwepeşanderen Malkşahi, hetaveki suçek li diji mirovahiye jite pena sekirin. Em bangli ve dikin ku hunhemi tedbirin berdest bikar binin, da ku peşi li komara İslami bigirin, ku tepeser kirina sweya swini ya li ser xwepeşanderan berdevam bike u dijwartir bike, u li hevkirinek navne teveya bihez biafirinin da, ku alikariya gele xwepeşander li Kurdistan u İrane bikin. Partiya Demokrata Kurdistana İrane. Navenda tekiliyen navneteveyi. Panzde sibate 1404. Pençe Çileye 2026. Tamam, canım.